yun kui khơ ga sinh rau Abraham Sarah kala Isaac na kala akhabawachina Damascus we na khara Abraham we rau Eliezer na Ari ishina Krajan hi nang soda Hui krajan hi la ay nang soda acting relra Now ma khalay ay Abraham na ta ngaya ka mang shong li Vare we tui shaya mga chilag alo Abraham rohovare inana we jang vaina the we sama vachung matai lagra Abraham na hanga roho iwi vare aji aina tangda inau malai rangli irau ilai zerna ishim lui kui hau rela roho na hang lui shi maning mana na nau chang na kui ra ai only shok daga sing ram li yang dolu si rabi china na shan kui shab a ke shan kui lu na ru a za chi ya ke nga sa ra Abraham na vare we tui ji shi sang ga tui nga shi ung shung da ga sarva sarana now Isaac ra parai ring ga pa ma hang kara Chi we te li thang khờ Verena ay Abraham li chang yang da Abraham na we lay Ga shi ya ka lu ma A ka ma Ga chi ya nau Isaac li Moria li Rika dahan put a chiga how lu Nga tor tak vu Abraham na nga gar tui da O chak sa sang phung da Now Isaac li tan pu Pan pu ting pa kui da a nau li nga vu nga sa Now Isaac na hanga a va yang lu mai ting la lay hai ra ka pu pa ya ka vai yau nau ga li lay li i na vare a kala da na ngaran mi
giật lùi y nào á bấm ngờ nay hay rờ bờ rê nè hang gờ hay á bấm chỉ li ba su khờ lùm mà ai say li thấy băng khờ lơ lơ gờ hân phụt tung ly khang gai xa thật khờ vai khai ôn quy khờ gà sinh rau chi nơ Abraham oh Abraham đã vào ra nào chi ly nơ vi băng khi khờ mà bar alu nơ ga thấy ở yêu nào chi ấy nơ quy nơ gờ Isaac mà hô bro ho đi phư bao lu khờ lu mà Isaac đi vòng quy đỡ cha rư tay và rêu uy khờ mà chi ngỡ sốt nào Abraham chít gà sang ót sơ chi ý thung là đăng quy sơ ra và rê sô khá mi chi ý thung lý đa chung mi sê What are currency notes made of? Currency notes are made of paper. Where do living beings live? Living beings live on the earth. What do we see above us? We see the blue cat above us. How does it rain from the sky? Getting from the clouds in the sky. Very good, Chimlingor. Of Atawo. What is the other name for money? The other name of money is called currency. What are currency notes made of? Currency notes are made of paper. Where do living beings live? Living beings live on the earth. What do we see above us? We see the blue cat above us. How does it rain from the sky? Getting from the clouds in the sky. Very good, Chimlingor. Of Atawo. What is the other name for money?